Sara 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 makale magaya ni paro karamuna ikatalau nailololo enabi mataka. Wana teo ni namata ni singa tu siti rosa ulkabitu tu ni singa ni bulome ka wa bina bina taki. Ni rau ni kiru mei vital na teo iturang ndru ni South Pacific Stock Exchange. Kambaleta sartu kana yanga ni nonda watumbi lau. Se yanga ni nonda viboli ana market. Ka tioki na ni boli kambani erota ni lewe rosa ulna kambani. Tundre lewe na saraba tu mai na programa na matani kwa erna taronga tu mai na thaba na kiana yanga. Viyau mo tau kiana endua na sea ni dua na kambani kati ko ena lomno mdo market. Vinaka lewu tu na yanga ni boli share. Ndua na kena yanga baka ilabo. Na stock market rona bono ikora ni vatumbu ilabo kina. Ndua dana tu babala ni na dividend. Na dividend ya na so me daka na kambani vera na shareholder. We kenda na leno bono menda na no sarati ko ni ko boli share we ko sa volete ko ndona tiki ni kambani. Eko sa wili taltunga mo tauke ni kambani. Na ngauna tumbu kina kambani ndo ya mebi ko ndo na tumbu. Dadan tu babala ngina dividend se na vota tumbu. So ver na kambani ngo era vota tumbu ba ndua, so ver ba rua, so ba tolu, so ba sara ndo nambaki. Enda na rediki na no muilavo tumbu. Ba tumbu ya kina bu na dan tu kina ba tumbu lavo. Dondua na bali batumbu la babala ngi tu na ke bala ngi yoma ni shudua ke sa de ziwa na no muila botal nga me da kaba me ko nga ni tu bandua we baka na maroi lavo ndo tadi na maroi lavo ndo tadi na batumbu lavo na maroi lavo we ko maroroya utarando na donan ronandolo maroroya ya nan rutunga ole mate tali mai sen donan rutunga na batumbu lavo ko na no muila ba ka talaga endora bono da kada kino go na bota tumbu so berna kambani go ba ka tuku na ba trua ba tolu so ba ndonga ndona mbaki irus ngabul na kambani so ndu na kambani ndu non rawale wale bota tumbu lebih orang ding tak na kambani mi rani nding tak na kambani ko ren ding tak na kambani ko ren reida or tu bota tumbu ba vida na bi ambaki sawoti asa ya endua na kena na boli taki ali berra le non na saunindo na share seng tunga nindo tunga bakandua na seng tunga nindo na dola tul so bulu se seng tunga ni rosunga bulu na dola so ngona na lutu so ngona na tumbu ndo le berra le non na karndo da ka bango rendo wara kasaranga mendo lutu sombo na sauni share me lutu mai na $5 kina $2 or sange ndo boli bali na $2 boli bali o chingar sange wara ka tal tu me tumbu tumbu menan $2 $3 ora volta kana $2 bato ko bakanga ndo na market dan do reder na market vendors tungo ba member ndo volta ke angona or li boli mena korna tol boli mena korna tol sanga bulan $2 kilo or me volta kana market $5 $7 ba na tumbu ya erona buno ko ren batumbi labu kina na stock market sange total tu erna na sotal na yang ni batumbi labu ngo ndo tentu babala ngi voting and ownership rights ne ko sa woli share ko sa wiliti ko mo ko tauki ni kamba ke baka ya ndo na mbosi na AGM sana chukino iko ngi yo dakaroti ko mai vale ko sa to ko no berto no vemu berto no weka mo mboso tal tu ni kamba ningo batengo na kamba ni lele FMF RB Patel Kontiki Sun Insurance na kamba ni lele na kamba ni na stock market ko ndabe ndare direto na visinga on takna no TV Fiji 1 Fiji TV ko ndola no rate show barongo VTFM FM96 Communications Fiji Limited o torno no talibon mongiri Vodafone Telecom o Vedaka Insurance Fiji Care Sun Insurance o boli arbi petel ke baka ko be ndi na ulabo se ko be tauri ndi na mo tarake ndo no vale Kontiki ngande sumbinandi port dena rau ket na kambani lebu ngora listed to na stock market iyo nanga ya endo voting and ownership right kan karon do dan tu na ko wasia na buno batumbu lawo kina do ko na babalangi nda ko ndo mbite ke na nda lo ka ndo nga na basket na lo man stock market rosanga bulo na basket ko rene ombita binda no milapo merandu itumbo na ndui kambani rosanga bulo kambani ratu yo ya sona yang ni batumbu lavo o iko shareholder saranga na tumbu ya donga me bona kambani beiko sanga tanindo tale na tambana itu ko lomango
o kwento talanga nasa na viva ungeti ni wili tu mo shareholder sini ni ando na title bando mambula ni ko sa wili tu mo shareholder no ndo verna company levungo ya vida batana kenayanga chuna kenayanga pakai lavo sangiti korto na kenayanga weekend na leo vanua Omuta turandru ni tostona vitano na matansin kwa le verna bataronga e vida manda ni lavo mi una barutaka mi uranti utakina no ko bibuli no mundo tambani veiqaravi Vinaka ena stock market ti kortuna broker kortuna broker kortu bakatunga me nomi tokani na nomu tokani na lomani batumela na lomani market tuna indi broker go indi tuna non to requirements ndo bertuna broker go Fiji holding stock broker FHL Orto ke pakai ko bete ku berto donan raw na siya mo volia donan raw ke pakai ko voli siya be Fiji holdings nga ente so ngabul kawal na siya den dona siya ke mambale de so ngabul kawal non dola ke pakai ngole be Fiji stock broker orto lima so ngabul ke donan raw non dola e kornete ke bukina berto e se fi kontiki e kornete ke bu nan donan raw non dola non dola sini ang sar mo ko tanen dona tangay labo mo bakaw sa tukunot si endo na briefcase e kornete ke bu saranga nan dona lim so ngabul donan raw non dola sangyo tarada kami kiana no investment portfolio yung gondo dona ngon sal dar batum bila butu kena pambimbi be kenda na leno no eviti ang kotanda no ID tin card verna ngone birth certificate tin card birth certificate ko saron yo shareholder tu le verna nindari de tongo na bossa na dividend se na tumbu we lavo ni lavo o bangataka o no boli kina ena no do makete enda u laurai se tau rivada na tumbu we lavo se dividend na dividend ndona puno bina kamenda ndo ngole kina gona ni tu website kaya kanu na ngole na ni tu website no na rede kina na ni company ti ko na ngone rasoli tumbu kina na tumbu ko sobira rapota tumbu bandua warua tolu so ngona le basar na bavando na mbaki na dividend hoko ya baka na company so miko niko tauriti ko ndona tikne no tu company na balambal ni boso ngona dividend na vota tumbu ngo saranga ndona bono e tumbu tikine no mila na ngoni tumbu tikine na saunyambula ngono ko sa nimbula sa to sa to boleh di bula na no mila butala nga e tumbu taltinga oru tumbu bata tipo yo na so na vota tumbu ngo so ngono ndo na ngole mai berto na company ki ve kito kito sa ngandong bitan na no manindo e bank account yo anda dana tu ya na dividend ko ya dana sa ngono ndo na boso ngo dividend do na boso sa uliu yo ko na tumbu fancy alto na yo ko ken wa gitu na tumbu sa na lavo na non dorunga sa tumbu ken daro no mata ni kwa veira sa rabuto mena poro karamongo e tomda ku ni be korba balang non da be koro ava viti no be yani ni be bandita ki manda baleta num do tambani veiqaravi ke rawa e na be koro no be kina ka kina na be abusa merangole me mermere da num do tambani veiqaravi Binaka ngonongo sa siyangnya nga mongole misu mo polisia ngonongo na sakila ni sararo na bitartar na mona liba ndona turanga kitu ati mai interview ni turanga ni kanakana meta konrobe tunloa na turanga ko itunga meta interview ni polisia sianga mandanga ni bit interview ni ya na yanga ni taliboni ngiringa mai bekitu itu semati ko ndona bruka baka wilabo nga mai na empaisa ndambe tunga meta interview ni sa volno na siya no le weekend andando tiksar mi na office suwa saya sarangango yo nongo sa sini yanga me taudi na excuse ya bala tenda sa taliboni kentiko nongo na taliboni sa ron semati kenda era ni baka wilabo siang saranganya nga mombita na buno tiki na catch na ngana no network weekend da warong tuk mena bian nyanu na be korba kabiti ngondo na buno na kan ba tumbila wa mbate na ndasang ni yanga nga weekend na nga tal nga berna muriti ko mai ya rengge mbula mai satu esona ka sarani rambula kina iya pambimbi verna pa matu vale ke bakai tiko sona ngone na non rasinga ni sudu first birthday sa ko na boli lori ko na boli chocolate boli lang ngali musanga bulu na siya Nailololo
En al toso tiwa na toso. O ko en dona lolo me soli lolo matunga. Soli lolo mabatulu wa dona mbaki. Kwenda ta sini su da ka ne biya mbaki. Da ka ne biya mbaki. Ngai total na mbaki ningo mbaki total. Lima sanga bulal nganan dol sen dona ndon dol. Ngai liam mbaki tin kawalu ro sanga bulu tol sanga bulu sa ando na wili la bole sa tau kena tuna ngonengo. Ya ando na basa mabu weekenda. Weekenda na lene banu anda batumbi lavo. Nure ni reta na tu Facebook account kita borundo chuni tu toll free line. Nangona na maimbi kini tu toll free line sana gira rosar na vital no ya weekend na lene banu anda pasa mata ka babinaka. Sinya ngasar mo make utamen donon dolu ronon dolu tegu bumendang donan ronon dola. Ngio tumbu tak miki aba malu. Kisturan ruhan on dargo no mata sini ko satu. Na wali na. Sabon ini tu ni nangol talen ni bisreti ni nangol talmai. Ena kena vara ramata itu nga membelit ken dan itu ke membelit tu na veiqaravi le bundo da kawa. Satu na bon ini na to subina na veiqaravi ena loma ni kambani ena emba ke ngo kawa talna kena vingu na satu matan. Samai da ken ni robital no mata sini ko na maka anon di lustan mai. Nak.